Reka mbifurize kugira ijoro ryiza mwebwe mudukurikiye mu bice bitandukanye mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ndizera neza ko mukomeza kugenda mugubwa neza cyane, aho rero natwe dukomeza kugenda tubagezaho amakuru biba bivugwa imbere mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari ndetse n'amakuru ku ruhando mpuzamahanga. Ambasaderi w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye Martin Ngoga yakojeje isoni uhagarariye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri uyu muryango witwa Zenon Mukongo Ngai wagerageje kugaragaza ko igihugu cyabo kirusha u Rwanda demokarasi. Wa 29/2025 mu kanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano, u Rwanda na RDC bahawe ijambo kugira ngo bitange ibitekerezo ku mikorere y'ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango muri RDC ni MONUSCO. Ambasaderi Martin Ngoga yagaragaje ko nubwo ingabo z'ibihugu bitandukanye zimaze imyaka myinshi cyane mu butumwa bw'amahoro bwa Loni muri RDC zitigeze zisenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR uteye impungenge ku mutekano w'u Rwanda n'akarere muri rusange. Yagaragaje ko leta ya RDC yahaye FDLR ibice igenzura, yiha n'ubufasha burimo intwaro kandi ko bikorana mu rugamba rwo kurwanya M23, nyamara ibizi neza ko uyu mutwe w'iterabwoba ufite umugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ambasaderi Mukongo Ngai yasubije ko FDLR ari abanyarwanda, bityo ko kugira ngo leta y'u Rwanda ikemure ikibazo cyayo yakabaye iganira n'abarwanyi bayo kuko ngo cyaba ari igikorwa cya demokarasi. Ati muri Kongo tuganira batavuga rumwe n'ubutegetsi, dufite demokarasi y'u Rwanda iri hehe? Nyereka utavuga rumwe n'ubutegetsi mu Rwanda. FDLR ni abanyarwanda, niba u Rwanda kubana mu mahoro na FDLR kubera iki mutaganira nk'abanyarwanda? Ambasaderi Ngoga yasubije mu Kongo ko FDLR koko igizwe n'abanyarwanda ariko ko abo bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane kandi ko bagifite umugambi wo gukomeza kwica ingengabitekerezo ya jenoside, ariko ko leta ya RDC ibirengaho ikabishyigikira. Yagaragaje ko nubwo RDC yigamba kugira demokarasi yugarijwe n'uruhuri rw'ibibazo, agira ati niba demokarasi uyu muvandimwe wanjye ari kumbwira ibyara ibyo tubona muri RDC, iyo siyo demokarasi u Rwanda rushaka. U Rwanda na RDC tariki 27 Kamena 2025 byagiranye amasezerano y'amahoro arimo ingingo yo gusenya FDLR. Amezi 3 arashize leta ya RDC itaratangira ibikorwa byo gusenya uyu mutwe wa FDLR. Hanyuma mu yandi makuru reka mbabwire ko uwitwa Nkosinati Emmanuel Nati Mutetwa wa ambasaderi wa Afurika y'Epfo mu Faransa yasanzwe muri hoteli Paris yapfuye. Iperereza ry'ibanze rikavuga ko ashobora kuba yiyahuye. Iyi nkuru yamenyekanye tariki ya 30/2025 ubwo umurambo we wasangwaga mu mbuga ya Hotel Hyatt Regency Paris Etoile. Amakuru atangwa n'ubushinjacyaha avuga ko yaguye ahanutse mu igorofa rya 22 aho yari yafashe icyumba. Umugore we yatangaje ko yamubonye bwa nyuma ku wa mbere nimugoroba, nyuma aza gutungurwa no kubona ubutumwa bwanditswe n'umugabo we amusaba imbabazi, amumenyesha ko afite umugambi wo kwiyambura ubuzima. Umushinjacyaha witwa Role Beko yakomoje ku ntandaro y'urupfu rwe agira ati amakuru y'ibanze agaragaza ko ari igikorwa cyakozwe nawe ubwe, nta wundi muntu wabigizemo uruhare. Yakomeje yemeza ko iperereza rigikomeje kugira ngo amenyekane intandaro nyakuri. Mutetwa wari ufite imyaka 58 yari ambasaderi wa Afurika y'Epfo mu Faransa kuva mu kwezi kwa 12 umwaka wa 2023. Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yavuze ko urupfu rwe rwatunguranye, avuga ko ari igihe cy'agahinda n'akababaro gakomeye ndetse igihugu n'abaturanyi bifatanyije n'umuryango wa Mutetwa mu kababaro. Perezida Ramaphosa yongeye ati ambasaderi Mutetwa yakoreye igihugu mu nzego zitandukanye ariko agiye hakiri kare mu buryo bubabaje. Mutetwa yakoze mu nzego za politike zitandukanye ndetse kuva muri 2007 kugeza muri 2022 yari umwe mu bayobozi bakuru b'ishyaka ANC riyoboye Afurika y'Epfo kuva amatora ya mbere ya demokarasi mwaka wa 1994 nyuma yo guhagarika politike y'ivangura ya apartheid. Akaba rero yitabye Imana. Hanyuma mu yandi makuru reka mbabwire ku bijyanye n'Uburusiya. Makuru nabonye mu bitangazamakuru bitandukanye nuko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov atangaza ko Ukraine idakwiye kwizerwa ngo ihabwe misile za Tomahawk zikorwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi yabivuze ubwo yari mu kiganiro n'itangazamakuru kuri wa 30/25 cyabereye mu nama ya Vardai Discussion Club mu Burusiya. Avuga ko Washington itarafata umwanzuro wo kuha Kiev izi ntwaro zirasa kure kuko Amerika isanzwe iziha ibihugu bike kubera amakenga yuko ibindi byazikoresha.
Sergei Lavrov yagize ati niba abanyamerika bibwira ko Ukraine ari igihugu gikwiye kwizerwa mu gukoresha misile za Tomahawk neza byaba bintangaje. Yongeyeho ko ibyo Amerika ivuga mu ruhame ari uburyo bwo guhumuriza abafatanyabikorwa bayo b'abanyaburayi bashyigikiye Kiev, bityo bibwire ko Washington ibatega amatwi. Abayobozi b'Uburusiya bamaze igihe barega ingabo za Ukraine gukoresha nabi intwaro ihabwa n'ibihugu byo mu burengerazuba, harimo kugaba ibitero ku baturage ndetse no guha intwaro imitwe ya gisirikare bivuga ko ikorana n'ubutasi bwa Ukraine. Uburusiya bufata nk'imitwe y'iterabwoba. Visi Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika J.D. Vance n'intumwa yihariye ya Perezida Trump witwa Keith Kellogg baherutse gutangaza ko Washington ishobora kohereza Ukraine izi misile za Tomahawk. Ukraine imaze igihe isaba izi ntwaro kuva ku butegetsi bwa Perezida Joe Biden, ariko ubuyobozi bwe bwarabihakanye buvuga ko bishobora guteza umwuka mubi hagati ya Amerika ndetse n'igihugu cy'Uburusiya. Akaba rero Uburusiya bwatangaje biciye kuri iyi Sergei Lavrov. Hanyuma muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi reka mabwire ko uyu mukuru w'igihugu Donald Trump yatangaje ko umutwe wa Hamas uzafatirwa ibihano bikomeye mu gihe wananiwe kwemera umushinga wa Trump wo kugarura amahoro muri Gaza, ugizwe n'ingingo 20. Umushinga ugamije guhagarika imirwano no gutera Hamas gufungura imbohe z'abanya-Israel yafashe, ariko na Israel ikarekura iz'abanya-Palestine zakatiwe igifungo cya burundu muri Israel. Trump mu kiganiro n'abanyamakuru yavuze ko umutwe wa Hamas ufite iminsi 3 cyangwa 4 kugira ngo wemere uyu mushinga. Yagize ati umutwe wa Hamas ugomba kwemera, ndetse igikenewe ni ugushyira umukono kuri uyu mushinga gusa, niba byanga bizabagiraho ingaruka zikomeye. Trump yakomeje ashimangira ko azafasha Israel mu gihe umutwe wa Hamas wananiwe kwemera uyu mushinga. Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yashyigikiye uyu mushinga wa Trump, avuga ko bazifatira umwanzuro mu gihe umutwe wa Hamas ukomeje kwihagararaho. Umutwe wa Hamas watangaje ko mu gihe uyu mushinga wategurwaga nta bwumvikane bwabayeho, akaba ari nayo mpamvu yatumye bakomeza guhakana ndetse ko uhabanye n'amategeko y'abanya-Palestine. Ibihugu birimo Qatar na Misiri bari mu bashyigikiye uyu mushinga washyikirijwe umutwe wa Hamas ku 29/25. Abayobozi ba Hamas bavuga ko bagiye kuwigaho, gusa kugeza ubu nta gisubizo bari batanga mu buryo ubu ugaragara. Tukiri kandi kuri ibyo bijyanye na Hamas, nabo hari icyo bari batangaje. Umutwe wa Hamas rwose nawo ukaba hari icyo wari watangaje, aho wanenze gahunda ya Trump mu guhagarika intambara. Umutwe wa Hamas wanenze gahunda ya Perezida Donald Trump yo kugarura amahoro mu gace ka Gaza, uvuga ko ishyira imbere inyungu za Israel yirengagije inyungu z'abanya-Palestine, ibishobora gutuma uwo mutwe wanga rero kwibahiriza. Umwe mu bayobozi ba Hamas waganiriye na BBC dukesha amakuru yavuze ko imwe mu ngingo batumvikanaho ari ijyanye n'uko Hamas igomba rero kurambika intwaro hasi. Iyi ikaba imwe mu ngingo z'ingenzi cyane muri gahunda ya Perezida Donald Trump. Ikindi Hamas inenga ni ingingo yo kohereza umutwe ugamije kugarura ituze i Gaza uzwi nka International Stabilization Force ICF. Mu rugendo aherutse kugirira i Washington, Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yemeye iyi gahunda ya Perezida Trump, gusa magingo aya ntabwo Hamas igaragaza icyo ivugaho. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Qatar ari nayo iri kugira uruhare mu biganiro by'ubuhuza iherutse gutangaza ko Hamas iri kwiga kuri gahunda ya Trump mbere yo gutanga ibyisubizo. Ibi biganiro ngo biri guhuza abayobozi ba Hamas imbere muri Gaza ndetse no hanze yayo, ariko bigatekerezwa ko umuyobozi w'abarwanyi ba Hamas bari Gaza ari nabo bari kurwana Israel, Erz Ardin al-Haddad, ifuza gukomeza guhangana n'icyo gihugu aho kurambika intwaro hasi. Ikindi gituma Hamas itizera iyi gahunda ni ikijyanye n'uko uyu mutwe usabwa gutanga imbohe zose uko ari 48, nyamara ngo ntiwizeye ko uramutse uzitanze zose Israel idashobora kongera gusubukura ibitero byayo kuri uwo mutwe. Reka mbashimire, mbifurize rero gukomeza kugira ibihe